Horas, selamat pagi bata ganupan, Bapak Inang, nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, mala suhur tene, boy isi sehanami use nasiam, marhitehon ni rigapan si ganupari, ay ayat harian bata sadarion, Jumat tanggal 10 September 2021, ay natar surat bani buku Yohanes bindu 12 ayat 47 senon hatani. Anggo adong na manangar hataku hape seng ihur jahon seng ahu na manguhumisi ay seng roh ahu lahu manguhum duniaon tapi lahu paluah kondo. Bapak Inang kurya nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu yarusi hita do hatana makatahon anggo huda ijolom talini anggo jolma ijolom hatani. Artinya ai lau makatahon sonai mahapeni guguhni artini hata atape persahapan. Asyang go marlajar hita anggo ididah kita ibagas bibelta buai tumang hata ni Tuhan Yesus nagok kuasa sanggah iluarhon hatani boido bah marubah gabe anggur songona ipesta kana ai pakun buai ope hata ni Tuhan Yesus naboy pamalumkon, naboy paubahkon. Artini ay sonay guguh ni kuasa ni hata ni Tuhan Yesus. Asiba ni panorang suguton selaku halak Kristen, selaku halak na porsaya hita. Ipasingat Tuhan Yesus subata bahasa dumadas kape Doma ondos kape hatani hubata. Aima marhitehon ni natar surat bani bibel taon. Totu Bapak Inang ibagas nalaho mangarusi hatani Tuhan Yesus. Mardingat kita tene bani ahana ongga pinadas ni nebata sanggah panorang goluh ni Nabi Yesaya na makatahon songon daw ni langit pakon tanahon sonay daw ni pikiranku pakon pikiran nima. Artini ay ibagas nalaho mangarusi hata ni nebata sonay matungon daw ni ay maase na porlu bata ibagas manjolom hata ni nebata aima kesetiaan ta. Natotu radong tubuh syukur-syukun sonahado boy hita setia anggo hata ai lang iarusi hita tongondo ai Bapak Inang janah bahat do hata ni nebata bahat do hata ni Tuhan Yesus bani bibel taon nalang urah iarusi tene halani hata ni nebata ay mapikiran ni nebata. Hata ni nebata ay masura-sura ni nebata. Hata ni nebata ay maisi ni uhur ni nebata. Gari lahu mandadap uhur ni hasomanta maholdo terlebih mause mangarusi paruhuran ni nebata. Ay maase ibere do hubata pangurupi ibere do hubata si pangajari ay marhitehon ni tondoy napasin ase boy iarusi hita aha nagabe pikiran ni nebata ase iarusi hita aha nagabe sura-sura ni nebata ase iarusi hita aha naibagas uhur ni nebata ay nagabe hasoman bata ay maase Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus
Sonai mahape ni porlu ni bata. Porlu ni tetap ijolom kita. Hata ni nai bata. Hata ni Tuhan Yesus ibagas perguluhan ta siganu pari. Halaniaha gari ibagas hubungan ta pakon sama jolma. Anggolang be ijolom hita hatata. Anggolang ijolom hita hatani hasomanta. Totu lang patut janah lang diarbe par hasomananta. Nah, sonaima hataridahan ni nadiar par hasomanonta. Janah tandani nadiar do hubunganta pakon Tuhan Yesus. Marhitehon ni aima ijolom hita janah politik ihaguluhkon hita hatani Tuhan Yesus. Halaniaha bapainang Korea nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Adong duhape konsekuensi anggo ilanggar hita hatata. Anggo ilanggar hita bagah-bagahta. Anggo ilanggar hita janjita. Nah, totu sonai do homani. Anggo ilanggar hita mah hatani Tuhan Yesus nadop ibakuhon hita. Marhitihon ni nalang idalan kon hita ibagas guluta. Namarati do ay namaseda do parsoran tapakon Tuhan Yesus. Jadi angko do mamaseda parsoran tapakon Tuhan Yesus. Lambe Tuhan Yesus na manguhum hita. Tapi aha panlanggaron ta aido. Ay maasi isobut no kanayai. Anggo adong na manangar hataku hape seng ihorjahon sengaw na manghumisi. Artini ay ibagas guluh ta sonarion marosu tumang Tuhan Yesus asi ijolom hita hatani politik. Terlebih mah itong atongan ni bagai-bagai ni tanggung jawab ta na borat na hapung pakon tanggung jawab na legal ibagas guluh taon. Na maningon si pataridah kononta, na maningon tetap setia hita, ay manjolom hatani Tuhan Yesus. Halaniaha bani jamanon bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Doma buwe hata, doma buwe sahab sitangaron, na buwe mambahen lambin rundut pikiran, lambin roh lutuni paruhuran, janah bahat ope, na itangar hita hata-hata, na buwe parsedahon paruhuranta, pikiranta sonay agi malas ni hurta. Nah halani aima ipatotap Tuhan Yesus do hubata bapa inang. Anggo hatani do na ijolom hita, gabe torang ma paruhuranta. Halani ai anggo bani sadapan orang, jana bani arisi magira, tarjupah atau petar dapot kita, lang mangguluh ibagas hatani Tuhan Yesus, sasitong ni ipasingat kubata. Sedo Tuhan Yesus nalang holong uhur ni hubata. Halani do makyondos kon hatani hubata. Jana bani arisi magira, anggo jupah kita lang manggulu ibagas satari nebata. Sedo Tuhan Yesus na manguhum hita. Tapi pangabak tado, parlahot tado, kesetiaan tado na manguhum kita. Halani aha, halani lang setia hita hubani hatani Tuhan Yesus. Nah halaniai hataridahan ni kesetiaan tabani Tuhan Yesus. Aha penedo pakon hita sadarion, sonaha pe gulut ni paruhuran sonage pikiranta dingat kita. Ulang sopat lole hita, maningon tetap sadado hita pakon Tuhan Yesus. Marhitihon ni namangguluh kita ibagas hata pakon harosukni. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Marhite hatamu nadok pasingatkon huban nami. Ase ibagas perguluhan nami si ganu pari.
lambin ipatarida hanami matongon, hasadaon nami, pakon ham marhitihon ni natutap sirsir hanami, makaguluhkon hatamu, barang ahape namasa ibagas parguluhan nami. Ase porini peroh ham magira, bani paroh muna padua halihon in, gabi marulih mahanami, anggo tetap ijolom hanami politik, janah mangguluh kanami ibagas hatamuin. Amin. Oras bataganupan Bapak Inang, selamat pagi, janah selamat marhorja ma hubat tahaganupan, namar horja bani enan nibe sonai age namar horja hun Roma. Shalom.